Helo a chroeso i'r rhaglen ola yn y gyfres, lle dyn ni'n edrych yn ôl ar wersi Cariad at iaith. It's the last programme in the series where we look back at our lessons. A gafon ni gyfle i ffindio allan pwy enillodd. We'll find out who won Cariad at iaith 2012. Wel, mae'r wythnosau diwetha wedi hedfan yn do. Doesn't time fly when you're having fun? Ac os ydych chi wedi methu rhai o'n rhaglenni ni, if you've missed any of our programmes, ewch draw i'r wefan s4ec.co.uk/hub a gallwch chi gwylio nhw i gyd eto. You can watch them all again. Ond beth sydd ar y rhaglen heddiw, Iwan? Wel, heddiw ar y rhaglen mae mwy o wersi, mwy o ganu. Yay! A be am ni ddechrau hefo rhai o uchafbwyntiau'r wythnos, some of the week's highlights. Mae'n wythnos gyfanner sy'n celebs gyrraedd y fforest. Alex a Wyn ac un Alfie, 2 Lucy, 1 Lisa, 1 Bob ac 1 Dai. Dyna'r wyth, fi yn y llwyth. Mwynhau! Ti'r iaithau ffala! Bore da! Tynnu. Delicate iawn ar ddechrog. Not even hanner hour wedi saith. An orange carrot sliced. Can I go home now? Oh, diolch! Good morning! Mae'n amser dweud hwyl fawr. Boys, o na, mae Lisa'n crio'n barod, di pethau ddim yn mynd i ddechrau'n dda. Rwan ta, Wyn, deud wrtho fi, sut wythnos ydy hi wedi bod? Wel, dwi'n wedi blino nawr, ond ar hyn y bryd, dwi'n teimlo trist achos dwi'n gwneud ffrindiau am byth, ond mae wythnos arbennig iawn. Ydy, Yeah. ydy. Ac i ti, Lucy, ydy wedi bod yn fyth gofiadwy? O, wythnos amazing. A dwi'n wedi newid yn yr wythnos. Nawr, dwi'n deall anthem national Cymraeg a dwi'n deall llinell o bydde ei heniaeth barhau. Felly, dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn i siarad a dysgu Cymraeg. Dwi'n cytuno. Lisa, beth am dy hoff atgof di? Hoff atgof? Favourite memory? Canu anthem emotional, metholiais i, what's that again? Hadau, and cry, oh, yeah. Yeah, da ni wedi crio lot wythnos yma, do boys? Ond dagre hapusrwydd hefyd yn de. Iawn te, amser am wers fach, dwi'n meddwl. Ac amser i wneud dipyn bach o ymestyn, bit of time, bit of stretching, yn barod at y wers Gymraeg. Ymlacio dipyn, ymestyn, ie? Just ymestyn y corff dipyn bach. Felly ar eich traed, OK. Whoops. Felly, dipyn bach o lech i'ch hyn, reit. Ymestyn reit i fyny. A reit i lawr. Only as far as you can go, which in my case
O, a gwnewch eich breichiau yn llac. Lws, llac. A codwch i fyny yn ara deg, rowlio i fyny. Ag ymestyn lan. A'r breichiau i lawr. Da iawn. A rowlio'r sgwyddau nôl. Rolio sgwyddau, I like that. Da chi'n gallu dweud hyn? Sorry, that came out. I didn't mean it to come out like that. Nice Sbaeneg. Like you did, though. Comedy go. Fel hyn, rowliodd lowri lawr at. Rowliodd lowri lawr at. Yn ôl, rowliodd lowri lawr at. Dechrau gyda'r rhai bach. Rowliodd lowri lawr at. Rowliodd lowri lawr at. Rhif 8. Rowliodd lowri lawr at. Rowlio 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 lowri lawr at. Da iawn! Anferthol. Ac ar ôl hynna, oedd hi'n amser i ni edrych ar yr amser presennol, present tense. A mae gen ti gan yn does i helpu dysgu'r amser presennol. Wrth gwrs, a gewch chi fwynhau honno, ac wedyn gymryd ni egwyl bach. Shwdyn ni'n dweud, I am. So I'm Nia. Dwi. Da iawn. Dwi. Nia, dwi. Iawn? You are neu you do. Reit, edrychwch yn eich sgriptiau. Can you see a version? Let me see run. Fan hyn. Sorry. So, Reit. Da ni'n mynd i wneud am... Ie. Sut dyn ni'n dweud? Tudalen 4, page 4. Da chi'n gallu ffeindio... He is. Mae. Da iawn. Mae'n fachgyn. Da iawn. Mae e'n fachgen dymunol iawn. Beth am... Neu mae e'n fachgen clyfar iawn. Dych chi'n gallu ffeindio ar dudalen 4 they like yn fan hyn. Mae nhw'n hoffi. Da iawn. Mae nhw'n hoffi, da iawn. Dych chi'n gwybod sut i ddweud... We got one here. Oh, right. Tudalen 3. And that's why you are here. Dych chi yma. Da iawn, dyna pam. So beth ydy'r you are, dych chi'n meddwl? Dych chi, da iawn. Dych chi, da iawn. Wedyn, ydy yma mae hi. Na, oce. Felly, chi'n cofio, mae gennym ni'r T version a'r chi version. How are you? Sut wyt ti? Da iawn. So, Rwyt ti.
You are. Mae e. Beth am she is? Dych chi'n gwybod? Mae Hi. Like mae hi'n braf. Mae hi'n braf. We are neu we do. Yeah, so os ydych chi yn yr ysgol, it comes from rydyn ni, rydych chi. But dyn ni eisiau chi siarad yn naturiol, nice and natural, iawn? Reit, mae hwn yn bwysig iawn, ac mae'n ddefnyddiol iawn. Beth ydi defnyddio? To use. To use. So beth ydi defnyddiol? Useful. Useful, da iawn, useful. Mae hwn yn ddefnyddiol iawn, okay? Felly, ar eich traed... Gyda llyfr? Na, dim llyfr. Oops. Iawn. A dyn ni'n mynd i ganu fel hyn. Dych chi'n cofio'r actions? So, I, dyn ni'n mynd fel hyn. Dwi. Da iawn, I am. You are. Rwyt. He. Yeah, so it's like it makes a T. He is. Mae'n. Da iawn. She is. Mae hi. We are. Dyn ni. You are. Dych chi. They are. Mae nhw. Ardderchog. Dead easy tune, iawn. Dwi, Rwyt ti, mae e, mae hi, dyn ni, dych chi, mae nhw. Hapus? Yes. 1, 2, 3. Dwi, Rwyt ti, mae e, mae hi, dyn ni, dych chi, mae nhw. Eto. Dwi, Rwyt ti, mae e, mae hi, dyn ni, dych chi, mae nhw. Da iawn, reit te. I am. Dwi. You are. Rwyt ti. He is. Mae. She is. Mae hi. We are. Dyn ni. You are. Dych chi. They are. Mae nhw. Da iawn, reit te. Sut dyn ni'n dweud we are? Dim ni. Actions ardderchog. Sut dyn ni'n dweud I am? Dwi. They are. Mae nhw. We are. Dyn ni. They are. Mae nhw. He is. Mae hi. She is. Mae hi. He is. Mae hi. She is. Mae hi. I am. Dwi. You are. Rwyt ti. You are. Rwyt ti. Diane. Oh yeah. I don't know why changing my voice made me think you'd know I meant the other one. They are. Mae nhw. He is. Mae hi. I am. Dwi. You are. Rwyt ti. We are. Dyn ni. They are. Mae nhw. We are. Dyn ni. They are. Mae nhw. I am. Dwi. She is. Mae hi. Da iawn. Hi. You are. Rwyt ti. Da iawn. Plural you are. Dych chi. Dych chi. Da iawn, ardderchog. Reit te.